Sosiyete ya Rwandair yasubukuye ingendo zigana i Bujumbura. Sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair yasubukuye ingendo zayo zigana mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi nyuma yaho zari zarahagaritswe kubera icyorezo cya coronavirus. Kubera kuwa gatatu tariki 18 Ugushyingo Rwandair yatangiye kujya mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura aho izajya ikora ingendo 3 mu cyumweru zizajya zikorwa kuwa mbere no kuwa gatatu hamwe no kuwa gatandatu. Abagenzi bashaka kugana muri iki cyerekezo basabwa kuba bafite icyangombwa cyerekana ko bipimishije coronavirus nibura mbere y'amasaha 72 kugira ngo bakore urugendo rwabo. Abanyamahanga bagiye Burundi iyo bagezeyo basabwa amadolari 100 yo kubapima COVID-19. Ni mu gihe bene gihugu bo bishyura amadolari 30. Ku banyeshuri n'impunzi bo bapimirwa ubuntu. Abageze mu Burundi basabwa kwishyira mu kato k'amasaha 72 muri hoteli zateganyijwe bakiyishyurira ikiguzi cyose. Rwanda imaze gusubukura ingendo muri byinshi mu byerekezo byayo byari byarasubitswe gusa ntiratangira gusubira mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire mu gihe mu wa Cape Town muri Afrika y'Epfo ho ingendo zizatangira tariki ya 2 Ukuboza 2020. Dakar muri Senegal naho ntabwo imipaka irafungurwa cyo kimwe na Guangzhou mu Bushinwa ndetse na Tel Aviv muri Israel.